Assalamu alaikum sağlı seyircilerimiz. Efirde haberler vakti bugün programımızda. Kerişte dehşetli facia. Politexnik kollejde 4. kurs studenti ağır cinayet etti. Kırım'ın vice-premier naziri Moskvada yakalandı. Tahqiqat devam etti. Kenede fiyatlar arttı. Kırım'ın yakarlıq koyu stansiyalarında benzin fiyatı ko'tarildi. Kırım havası kıza, endi da bir koyga gaz keçirildi. Kerişte yüz bergen fajia sebebinden Kırım'da 3 günlük motam e'lon etildi. Evvelki ma'lumotga ko'ra, Kerishning Politexnik kollejinde 19 adam halok bo'ldi, 40 ziyade yaralandi. Kırım Cumhuriyetining yo'l boshchisi Sergey Aksyonov o'z Facebook sahifasida xabar etganiga ko'ra, jinoyat etuvdi bu kollejning studenti qabatlana. Aksyonov aytganiga ko'ra, qatil o'zini atib o'ldirdi. Tahqiqot komiteti endi bu insonning shaxsiyatini belgiladi. Bugun qaza yuz bergen yerde bizim maxsus muxbirimiz Hasan Abibulayev çalışam. O bizga bo'la ma'lumot beradi. Студия, здравствуйте. Сейчас мы находимся на месте происшествия. По последним данным, сейчас уже число погибших стало 19 человек и очень много пострадавших и в тяжелом состоянии. Также стало известно, что здание полностью все взрывчатые устройства были обезврежены, и также сейчас действует МЧС, горячая линия МЧС, и в данный момент мы ждем окончания оперативного штаба при главе Республики Крым. После этого он даст официальный комментарий. Местные жители также ждут информации. Приоритетной сейчас является информация о списках пострадавших, которая будет передана. Глава республики лично встретится с семьей пострадавших, и также стало известно, что оперативный штаб по расследованию причин полностью доложил всю хронологию этой трагедии ужасной, и пока вот сейчас все люди до сих пор ждут официальной информации, то есть пока это вся информация, студия. Sağ olun Hasan. Zarar ko'rganlarga o'z ta'ziyalarini Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin ve premier Nazir Dmitriy Medvedev bildirdilar. Prezident bu insonlarning tuğanlarına ve yaqinlarına yardım etmege va'da etdi. В городе Керчь произошло трагическое событие. В результате взрыва подготовленного взрывного устройства погибли люди, много раненых. Я хочу выразить соболезнования родственникам погибших и выразить надежду на то, что пострадавшие поправятся и как можно быстрее. Мы все для этого сделаем. Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. По результатам этой работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована. Cumhuriyet yol başçısı Sergey Aksyonov Kerişte buluna ve EPS hizmetlerinin eşini nezaret etti. O da elak olğanlarının soy akrabasına ve dostlarına ta'ziyeler bildirdi. İçtimai sigorta fondu elak olğanlarının qorantalarına 1 milyon ruble төлeyecek, zarar ko'rganlar fondunun paralarına reabilitatsiya etilecekler. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti boyunca Rusya Federatsiyasi İçtimai sigorta fondunun mudir muavini Sergey Bugayev haber etdi. Tahqiqot komiteti Kerich Politexnik kollejinde yüz bergen qaza delili boyunca jinoiy ish tahqiqotni devam etdi. Tadqiqotchilar ve kriminalistler bu yerni baqib chiqalar deb xabar etdilar Rusiya Federatsiyasining tahqiqot komitetinde. Ularning evvelki taxminlariga ko'ra 4. kurs studenti kollejda olgan adamlarni ve sonra o'zini atib o'ldirdi.
Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Центральный аппарат ведомства. Кроме того, Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов и следователей Следственного комитета России, имеющих опыт расследования такого рода преступлений. Сформирован штаб, в который вошли сотрудники Следственного комитета ФСБ и МВД России. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев. Изучается видео с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Терроризмге қаршы Милли комитетінің ресми сайтында Сейкеришнің политехник колледжінде белгісіз тәртибат патлатылғаны ақта хабар етіле. Идаренің мәліметіне көре, қаза еріне ФСБ, МВД, Росгвардия ве МЧС бөліклерінің күчлері етіп келді. Зарар көргенлер шарының тіби мәселелеріне еткізілді. Оларға тіби ве рухи ярдым көстерілі. Оператив штаб бежірілген ішіне координация ете Қырым сағлық сақлав назерлігінің матбуат қызметі хабар еткеніне көре, bu yerде 9 acele yardım brigadası çalışan, hem de işke sanaviyasiya celp etildi. Kerişnin tıbbi müesseselerinde 8 operasyon oda çalışmakta. Ekisi Yedikoyun'un merkezi rayon hastahanesinde yardım beri. Bundan gari kaza yüz bergen yerde ruhiyatçılar çalışalır. Zarar көргенлері Ахмеджеттеке Семашка adına rayon klinik hastahane, Ахмеджетнің 6 sanlı klinik acele tıbbi yardım hastahanesi ve Cumhuri Bala klinik hastahanesi kabul etmege hazırlar. Rusya Federasyasının Zigi rayonlarından da tabiciler yardım etmek için yetip geldiler. Umumen Kırım hastahanelerinde 37 yaralangan insan buluna. Kan yedekleri ve ilacılar yeterli. Soçi ve Rostov-na-Donu şehirlerinin havalimanlarından Rusya Fevkalade Vaziyetler Hizmetinin 3 Mi-8 vertolyotu uçup geldi. Ular ruhiyatçılarını, tibbi modüllerini ve kurtarıcılarını yetkizdiler. Жуковский şehrinin havalimanından Kırım'da Il-76 uçağı yetip geldi. Cenubi Regional Merkezinin ve Kırım Cumhuriyeti boyunca Rusya Fevkalade Vaziyetler Hizmetinin operatif ştabları ve operatif gruppaları tolu şekilde çalışan. Olar yerli idare etuf organları ve diğer acele hizmetleriyle işbirlik tutalar. Naqliyat xavfsizligi xizmatlari Qrim ko'pirinde aeropatrulik nizami kechirildi. Naqliyat vaqtdagi kabi qatnay. Bu haqda Uprdor Taman idarenin matbuot xizmati xabar etdi. Ve başka haberlerge geçemiz. Qrimning vitse-premier naziri Vitaliy Naxlupin Moskvada yakalandı. Bu haqda Sergey Aksyonov o'z Facebook sayfasında xabar etdi. Şimdiki vaqtda bir sıra şahslarga ve strukturalarga nisbeten taqat işler devam etdi. O emin qanun qurchalaycılar ve mahkeme bu ishni baqib chiqqan so'ng bir insonning qabati belgilanır. По подозрению в совершении преступления в соответствии с статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации был задержан зампредседателя правительства Республики Крым Нахлупин Виталий Генович. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия. В Комитете конкурентной политики Республики Крым, в Комитете дорожного хозяйства Республики Крым, службы капитального строительства ГУП Крым-Госсети Республики Крым и ГУП Крым-Энерго Республики Крым. По поручению главы Республики Крым правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины. Qrimda Keni'de yaqarlıq bağlılaşa. Bu haqda Krimstat idaresinin matbuat xizmeti xabar etdi. Şimdilik bu alını anlatgan sebepler yo'q. Fiyatlar ko'tariluvi pek buyuk olmasa, aydavcılar bundan razıdbegiler. Tafsilotlar bizim levhamizda. Qrimda Keni'de yaqarlıqның fiyatı arta. Federal monopoliyaga qarşı xizmet Keni Qrim yaqarlıq qo'yuv stansiyalarında teşkiruvler keçiri. Bunun sebebi navbatdagi sefer yaqarlıq palışqani ile bağlı. Misal üçün 95-ci benzinin fiyatı 1% artdı. 98-ci yaqarlıq ise çeyrek faizdan ziyade pahalılaştı. Yaqında yaqarlıqның fiyatı bayağı artqan so'n bugünkü denişmeler aman duyulmay deyler aydavcılar. Ama şehirde kezmekten birge tıkıntılarda turmaq cepke tesir ete. Alarda yaqarlıq masrafı orta qararda 2 kerege artdı. Когда изменилось последний раз? Изменялось? Недавно вот. Пару дней назад. Немножко поднялась, да? Да. Birinci kere benzinin fiyatı bu sene aprel ayında birden artgan edi. O vaqt göstergichler taxminen 10-14%ga ko'tarildi. Yaz mevsiminde de böyle denişmeler oldu ama herkes kuzda fiyatlar mutlaka ucuzlar deb umid etediler.
Почему он дорожает? Когда доллар был 80, вернее, нефть была 100, была одна цена. Нефть упала до минимума, бензин все равно растет. Это связано, я думаю, санкция в России. Поэтому они вынуждены это делают. Не знаю, когда санкции снимут, тогда, я думаю, будет нормально. Яқарлық фиятларыны бор дәрежеде тұтмақ үшін чеші чәрелер бақылды. Бұлардан боры фият вакцизлер экселтілігі олды. Ама бұл ярдым етмегенге ошай. Арабаларны қарлық үлі толдырмақ кет-кете палыға түше. Фатиме Сидаметова, Энвер Аблязис, Алишер Алимов, Милет Ичун. Қырымда көйлер газнен темин этілігі девам ете. Яқарлық Бақчысарайының Кучук Яшлав, яғни Викторовка көйінде депейда олды. Мұнда яқын 3 километр юксек басымлы ве хаттысы кечірілді. Бізім бұқберімі София Шукурова девам ете. Вот большая вот такая печка, вот такая была труба здесь, как пароход стоял. Дибах айлесі өз евлеріні көстере дабыреке автоавел мұнда соба турайды ве Нури аға оны ағач ве көмір іле яхайды. Бұ себептен әвні теміз тұтма қиын олайды. Дей Нури ағаның өмір арқадашы Раиса. Шымдесе әршей башқаджы. Проверим, есть ли газ или баллон. Раз, два, три. Ура! Кучук Яшлав койу әнді бүтінлі газнен тәмін етілген. 2008 сенесі газ тек койның ярысында пейда oldu. Роза қасабасы есе белі олмаған себеплерден бөлей қаға керсетілмеді. Сәкенлерінің чоқтан-чоқ мұражатлары бұл мәселені 10 елдан сон чезмеге ярдым етті. Я очень рада. Не зря мы бегали. Не зря. У нас, между прочим, за счет этого мероприятия мы сплотились еще больше, особенно наш квартал. Были разногласия, кто был газифицирован, но мы победили. Мы считаем себя побежденным, потому что нам все говорили, вы этого не дождетесь. Есть разные ступени по жизни. Но мы добились, это двойной праздник. Мы доказали себе, мы доказали всем остальным. Очень рада, что мы тоже наконец-то увидим свой газ. Крым газ идаренің мутехасыслары бұ ерде 3 километрге яқын газ хаттысыны кечірділер. Газ дархатқан станцияны құрдылар. Ве бүгін Нури Дибахның 86 еллығына бағышлап, бірінші невбетте оның әвіне газ кечірділер. Эв сайыплері мұсафірлер үшін хавені табиғи газда пішірділер. 17 жылы мұнда келді Аксенов. Onun yarından beri bizim işimiz başladı ketmeye. Endi peçkanı yaktık bir yıl. Kamforkanı yaktık, çay kaynattık. Ben 86 yaşındayım, doldurdum 86'ına 87'ye gittim ben endi. Daha ne kadar yaşayacağımız? Endi de karan bir 5-6 yıl daha umurumuz olsa yaşarız da печкасыз. Для меня это вообще рай теперь будет. И мужу будет легче. У него очень много было работы. А теперь будет поменьше. Будем больше отдыхать. Спасибо всем. Бүгінгі күнде Роза массивінде 35 евден әнді 27 ев газен тәмин етілген. Әнді Бақчысарай районын аман-аман ерінде газ бар демек мүмкін. Яқын вақытта Ачиут ве Дубровка көлерінде тантаналы газ беру мерасимы бекленелі. Разработана программа газификации населенных пунктов Республики Крым. Она разработана до 2022 года. Здесь мы планируем охватить более 80% газификации. По планам у нас до 2030 года полная газификация республики. Газ беру мерасимлері девам етейлер. Енді келечек авто табиғи газ Жанкой районының Аджайкат көйіне етіп баражақ. София Шукурова, Иван Евдокимов, Милет телеканалы. Малия жеттен саватлы олмақ. Октябрның 20-сінде университетский субботы адлы лехачылышы башлайжақ. Оны Малия сасында өз бөлгелеріні арттырмаға істеген қырмылар үшін кечерелер. Кредитлер ве займлар мерзусына бағышланған бірінші Корушев Қырым Мойындеслік педагогика университетінде саат 10-да ве Қырым федераль университетінде саат 11-де олып кечежек. Лехада әмде Қырымнан Малия Назиры Ирина Кивико іштірак ете, тедбірлер ай кечірілежек. Бұл бір айның 3-ші жұмартасы күнлері олачақ. Ахмежетте қанунсыз соқақ сатыжыларындан 30 кило емек мақсулаты тұтып алынды. Бүгін Киевска соқағында шер мемориятының қадимлері рұқсет етілмеген ерлерде алыш-веріш тоқтатылмасы бойынша рейд кешірділер. Бұл ішінен ұғырашқан инсанларының кереклі весиқалары жоқ еді. Мутехасыслар еді меморий протокол тізділер. Бөлет әдбірлер Ахмежетте девам етірлежек деп қайт еттілер мутехасыслар.
В ходе проведенного рейда сегодня составлено 7 административных протоколов по статье 6.1 Республики Крым «Реализация товаров и оказание услуг в местах, не установленных для этих целей». Кроме того, в рейде сегодня участвовали сотрудники ветеринарной службы. Ахмежит эп ешшелене. Кеченлері Қырым пайтақтында 130 чалы юка өсімлігі сачылды. Бұл әр вақыт ешіл түсте олған чалылар әнді Победа жеддесіні ве Героев Сталинграда соғағына яраштырacak. Юка енгіл өсе, оны бақмақ ағырде гіл. Бұнен берабер бұл пек дүлбер өсімліктір, хусусан гүл ашқан вақытта. Өсімліклер сачылмаздан евел город муниципаль бюджет муассесінің қадимлері азырлық тедбірлер кешірділер. Яқын вақытта Героев Сталинграда соқағында гибискус ве кезелік гүлері сачылacak. Победа жедесінде есе ардыч, яне можжевельник чаллары пейда олacak. Будет высаживаться на стеле Московской, потом на Ялтинском шоссе тоже у нас есть стела, мы тоже там будем высаживать юг. Ухаживать будем мы, а приживаться они будут очень даже неплохо, потому что они выдерживают мороз от минус 18 до 20. Они любят очень солнце и пространство, чего здесь в избытке. Ахмежит сакенлері вақытын жа қолайсызлықларға ұғырадылар. Бүгін пайдақның 5 соқағы шықсыз қалды. Бұл ақшам саат 5-ке же пландан тыш ішлер кешірілуі еле бағлы. Бұндан ғары әнді ярын бір қаш соқақ вемескен ер бір суткаға сувсыз қалажақлар. Бұда тамир ішлер бежилуі еле бағлы. Октябрь 18 күні саба саат 6-дан, октябрның 19 күні саба саат 7-ге же Ахмежит районының мескен ерлерінде ве пайтақның 40 соқағында суф олмажақ. Суф таминаты вақытынжа олмажақ соқақларының жедвеленен шер мемориятының сайтында таныш олмақ мүмкін. Шымділік бұл эпс малюмат кележе хаберлер программасыны 9:30-та қачырманыз. Бұзылы олыңыз.